Nästa spel vi ska... This is the second challenge. Ito ay whipped cream. Lagay natin dito. Uy, paano ba pwede natin? Maglagay ng whipped cream dito. Tulad nito. And then, gagawin. Gaganon. Tapos dapat saluhin sa... Baba, ng baba. Sa baba. Okay? Okay kayo. Okay kayo. Just pisot. Ay, just pisot. Pisot. Jampol pisot. Say. Say jampol pisot. Jampol pisot. Tingnan dugo. Hasip ka. Dyan. Asa? Kaso baka matapakan ng papa. Good luck. Damo ba? Benta. Ready? 8, 4, 3. Toi, so. Ingong til. Dumaw si Turf ha. Okay. Gamay lang, gamay. Okay kayo. Okay, kaya. No. Iba pa bisa benta dito. Buko. Gilan dyan no. Vito ba kaya ko? Cut. Exercise. Warm up. Alas, ikaw lang. Alexa. Aga! Okay. Damihan mo. Yan. Kasi magulamin dito tayo eh. Okay. Bilang muna. 1, 2, 3. Oh no! Wag ko kunin. Wag. Beda. Oh my god. Fix sa din. Oh. Pwede lang fix ko dad. Antik ka. Okay. Skal jeg så eller? Ingong til. Sino parto? Kæfto. Oh. See? Richard. 1, 2, 3. Kuha mo? Ayan. Ayan, mukha mo. Meron sa gilid. Ready? 1, 2, 3. Tingnan lang. Oh, kukunin. Sino ba? James. Benta. Kuha na tayo na. Parang tantai ng manok. Kuha pa lang. Oh, para na kayo sa mukha na. Tamsak ba? 1, 2, 3. Okay. Ito, para madala. Hindi, para dahil kayo magbungguan, naay kami bla. Magbungguan, naay kami. Paano kami tanan. Tapos after na matindog kami may ano pa dahil. Sige. Kadlawan, ikidikit. A few moments later. Tango down. Ay. Wala pa gani. Alam mo to sa ilong.
Kom nu! Nästa spel är... I got a bad feeling about this. Absolut, babe. John Paul Bogo. Smile pa rin. Beautiful I am. Do you see how beautiful I am? Yeah. I become? Become... Oh shit!